नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आमर ये हूँ भात बाड़िया डालमा माने मुग देसी मुगरे बाड़िया डालमा एपटे तो आमर झुडंग भजा एपटे शाग मुग देसी मुगरे शाग मुग होती आ कोसला शाग एपटे चिकेन कषा केमती होती कौन कह खाइले सिना कहबी खाइले कह खाइ केमती कहबी अच्छा नहीं आइटम बनई देखिए तुमको केमती लाଗୁଛି सब आइटम गुडा सब भल तो देखा जाउछ आखि ऊपर देखा होछि आखि को भल देखा जाउछ खाइले जणा पड़ो टेस्ट कोन केमती अरे ये टेस्ट कला टिके केमती लाଗୁଛି किंतु पनिशमेंट लास्ट को अछि पनिशमेंट कोन सेटा को हाबन लास्ट को तो देखो तो पनिशमेंट पूरा जबरदस्त पनिशमेंट अछि ओके टिके टेस्ट करू टेस्ट करिबा डालमा बढ़िया डालमा भल है के भल है जे कहलेनी बाड़िया डालमा पूरा एक नंबर है छी कोई भल है छी चिकन तो भल है कि लेटिस्टा मोर चिकन सब बढ़िया है आ 1 2 सारा रेडी तीन ना कोन चारि कोन कहबी तू तो खाइबारे व्यस्त 1 2 3 स्टार्ट से पूरा खाइबारे व्यस्त मस्त है जोड़े आज मैं को डाली मुग डाली देसी मुग तुम सासू माता दे दिले माने मो बो मुग को भाजी के ना देछि मुगटा भले लागुन एटा हरड़ डाली एटा हरड़ डाली तुम पार्टी बदी जो और मुग डाली नु मन टेस्ट तो मुग डाली और हरड़ डाली तो डिफरेंस है पारे ना मुग डाली ना हरड़ डाली मुग डाली ना हरड़ डाली टे जाई गुडा देखलो नहीं जाई गुडा देखो मुग डाली को हरड़ डाली कंचना भजा भजा सेति बानी तो हरड़ डाली वाला लागु तुम जेमते कोछ जिंदगी रे केबे खाइनो हैला ना होते सेमति लागुनी केबे हला मुग डाली खाइनो सेमते कहछ आमे मुग डाली खाइ खाइ बुझे आम घर सब बळे मुग डाली हरिया आज हम कदली पत्र खाइबा कंचा कदली पत्र कंचा कदली पत्र नुआ टिके आज ट्राए करछु कदली पत्र रे सब बेले तो बासन रे खाउ जे कहले आज टिके कदली पत्र खाइबा आ केमते लागुची कोन तो कोन कदली पत्र खाइले भल लागे कदली पत्र खाइले रोग हबनी देह खराब बेसी हबनी आ कदली पत्र खाइले भल देह बानी आज तुम आज हारलो ना आज गोटे भयंकर पनिशमेंट गोटे पाइबा भयंकर पनिशमेंट भापी ना रखी दो ताले
चिकन नहीं खाओ चिकेन चिकेन तो आज बढ़िया है जी ये भगवान है दीदी को चिकेन चिकन को चुमा देलणी कुकुड़ा कांदी कांदी पड़ेबो हम तुमको देखन जे हम तो संकुड़ी पार्टी होती ना नेजमान देलिनी चिकेन को दे देली तुम बदला रे की कथा मु को चिकन चिकन कुकुड़ा आ मो भीतर फरक अलगा से কিন্তু कुकुड़ा मो भीतर फरक देखि देलेनी काहे ना मते चुमा न देगी से चिकन को चुमा देलेनी चिकन कसाऊ एते भलो हिच ना तुमको देखन जे संकुड़ी लागे तुम पार्टी मते काहे ना मुना संकुड़ी लागे मो ना गर्लफ्रेंड तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है कौन झाड़ू होलानी कदली पत्र को मानू खाया को पसंद कमेंट करिवे प्लीज अबे मते गप्पे गप्पे खाई खेलानी भात सब लेका मत खाई बड़ा सोच रे दका बहुत खाया है ओहो मु जिति गली से हारले मते ଟିକେ ଆଇଁଷଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ चिकन खाइनो ତମେ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ତ ଜିତିଲି ଆଉ काटा में खाते ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଜିତିଛି ना ହୁଁ मुंह नहीं ତମେ ତ ସାଗରିଆ ସରିଲ आलू का आइडिया पर कम कर ଛିଙ୍କ ତୋଲେ ନାହିଁ ତୋଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କରାଟା କଲିଜା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କରାଟା କଲିଜା ଏଇଟା ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ହାଟ ଏଇଟା ନା ହଁ ଏଇଟା ସକାଳେ ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଥିଲି ଖାଇବାକୁ आलूरा बहुत बड़ा बड़ा पीस कर
ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନଉନୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇ ନା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ତମେ ଆଉ ଖା ନାଇଁ ଆଳୁ ଖାଇଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଚିକେନଟା ଖାଇବି ନା କ'ଣ ଚିକେନ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚିକେନଟା ଭତୁରା ବୋଲି ପୁଣି ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମୁଁ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଦେନ ସବୁ ତମ ଗୋଡ଼ ତୁମେ ଖାଇଛ ଆଜି ହଁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଫଡ଼ିଆ ଆସିଲା ସବୁ ତମ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ତମେ ଖାଇଛ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି କ'ଣ ଏତିକ ଝୋଳ ଖାଇଲେ କାଲି ରାତିରେ ବସିଥିବେ ସତ ହଉ ମୁଁ ଜିତିଗଲେ ସେ ହାରିଗଲେ ଆଉ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇସାରନ୍ତୁ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ରେଡ଼ି କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଖାଇଲେଣି ଭାତ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭୋକ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଖାଇବି ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ପାଇବନି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଭାତ ମାଗିଲେଣି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଝୋଳରେ ଖାଇବେ କି ଚିକେନ୍ ପ୍ରେମୀ ମଟନ୍ ପସନ୍ଦ ତୁମକୁ ମଟନ୍ ଖାଇନ କେବେ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କଲେ ପୁରା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ଖାଇବ ନାଇଁ ମଟନ୍ ଏଇ ଖାଇଯିବା 8 ତାରିଖରେ ବାହାଘରିଆରେ ଆଉ ଦିନଟେ ମଟନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବି ଦେଖିଆ ମୋ ହାତ ରୋଷେଇ ଖାଇବ ତ ମଟନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଉ ଖାଅ ହଉ ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରୁଛି ତୁମେ ଖାଇଦିଅ ବେগে ବେগে ହଁ ହଁ ମୋତେ ମୋତେ ଏନେ ଦେଇଥାନ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ରଖିଛ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଗେ ଏଇଟା ବାନ୍ଧ ତୁମେ ବାନ୍ଧନି ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ଏରା କିଛି କରିବନି କହିଦେଉଛୁ କିଛି ଏରା କରିବିନି ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଗେ ମୁଁ ଦେବି ନା ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ଦିନ କଞ୍ଚା ମୋତେ ଆଜି ଗପେଇ ଗପେଇ ଖାଇଦେଲାନି ଯେ ମୋତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଜି ମିଳିବ କାହିଁ ଗପୁଥିଲି କେ ଜାଣିବି ଏପଟକୁ ପୁଅଟା ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛ ବେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବନି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ କଳା କଳା ଗୋଟେ ବୋଲୁଛ ମନରେ ନା ଛାଡ଼ିବନି ନିଶରୁ ଛାଡ଼ିବନି ସେଗୁଡ଼ା କଳା ନୁହଁ ମାମା ଆଉ କ'ଣ କଳା ଭଳିଆ ବାସନ ଅଙ୍ଗାର 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 ସେତିକି ସେତିକି ଖା ନ ଛାଡ଼ିଲା ଯଦି ନା ତମ ପିଠିରେ କୁଅ ଖୋଳିବି ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଥା ଏବେ ଦେଖିବ କେମିତି ତମ ଭାଇ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହ ତ କେମିତି ବିକୃତ କରିଛି ଜୋକର ବନେଇ ଦେଇଛି ମତେ ଆଜିର ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଆ ରହିଲା ଯେ ରାଗ ରହିଲା ତମ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲଟା ମୁହଁଟା ଦେଖେ ରହିଲା ରାଗ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲି ତମଠୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭୟଙ୍କର ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଗ କୁହ ଏ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ମୁହଁଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବଦଲା ନେଇଗଲି ମୋତେ ସେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଆରୁ କଲରା କଞ୍ଚା ଖୁଆଉଛନ୍ତି ମୋର ପନିସମେଣ୍ଟର ବଦଲା ମୁଁ ନେଇଗଲି କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଜଣେଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।